احنا قاعدين في خيش محرق وتحت الهواء الطارق، يعني المي فوقينا والمطر فوقينا، واحنا بدنا توفروا لنا الخيم والمساعدات اللي تقدروا عليها ان شاء الله، هم في ميزان حسناتكم يعني. والله احنا اللي ربطناها ببطانيات من هنا ومن هنا، وهينا قاعدين فيها نسطح على ايه بدنا نسوي، يعني انتم شايفين بعينيكم. احنا إلنا يومين نازحين على اليرموك من بيت لاهية. ناشد الضمائر الحية توفر لنا خيم ومساعدات للنازحين من شمال قطاع غزة في ظل الشتاء القارس البارد، ومساعدات واللي بيقدروا عليه يقدموه لأهل شمال قطاع غزة. Selamun Aleyküm değerli Türkiye halkı. Filistin Vakfı olarak Gazze'de yaşanan insani krizle ilgili büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Gazze'de bir seneden fazla süre gelen savaş, açlık, susuzluk ve temel ihtiyaçlardan mahrum bırakmış durumda. Biz de Filistin Vakfı olarak gıda, su, ilaç, çadır ve giyim gibi pek çok alanda destek sağlıyoruz. Kışın yaklaştığı bir dönemde zorluklar katlanarak artmıştır. Türkiye halkından yardım bekliyoruz. Gazze'nin umudu olmaya devam edelim. Birlikte yaraları saralım. Teşekkür ederim.